Sanibona ke senzeni amapiece le irook ihamba straight kuline esuka ikubona ngaba kabili noma kathathu kodwa makungekho kuyiphazamisayo lapho uma kuhleli ipiece engasiyeyayo iyayidla ibishop ihamba kulayini esuke kubona ngokwekhala mayihleli kwesimhlophe ihamba kwesimhlophe mayihleli kwesimnyama ihamba kwesimnyama vertical iqueen ihamba nanoma kuyiphi direction kodwa makungekho kuyiphazamisayo nakhona ayikwazi kuphela iqueen ukwenza u-L shape lo wenziwa i-knight kodwa wonke ama moves iyawenza i-knight njoba ngisho yenza yona u-L shape noma u7 kuma direction wonke njoba le ibeke lapha ngiyahlala kuwo wonke lama spot amnyama abovu engiwakhombisile lapha doesn't matter ukuthi imnyama noma imhlophe iphoni ihamba kakodwa kuya phambili njengaleyo yokuqala noma kabili mayisaqala ukuhamba uma idla ngokuseceleni njoba ngikhombisa kulawa ngapha eceleni ingayidla le phone emnyama enga right nale ka left iphone emnyama ingawadla uma ihamba kakodwa ihamba kabili mayisaqala idla ngokuseceleni kuphela ayikwazi ukudla le ngaphambi kwayo iphone uma ke sekwenzekile yahamba ya progressa ke iphone yazi yafinyelela le phambili okay let me put pawn there right uma isifike lapha iyakwazi ukuthi uyiphushe iye phambili promoteke mayisi promotekile ingakwazi ukuba iqueen iknight ibishop irook uyabona njoba kuvela kanje ingakwazi ukuthi mayisi promoter ibe eyodwa yawo uma ehlangana kanje amapiece le phone emnyama iyakwazi ukumuva kabili njengoba besikhombisa ekuqaleni le mayimova kabili kukhona emhlophe kanje le mhlophe ingakwazi ukuyithatha ngoba le igqumile ya jump space esizodwa idle endaweni engahlelanga kuyona lento ibizwa ngokuthi ampersand njengoba izodla kanje iyakwazi ukuyenza provided igqume ya jumpa ispace ebekumele ihlale kusona iking ihamba kakodwa kuma direction wonke eseduze kwawo kodwa makungekho kuyiphazamisayo lapho ingahamba imove kakodwa kwispace esisona ibhodi lima kanje amarook ekhoneni emhlophe ebunyama bese phakathi nendawo kuba from kwa left wakho kusuke kukhona ama queen right phakathi nendawo ama queen queen emnyama nequeen emhlophe depending ukuthi usuke ungakuphi ngaleso sikhathi eduze kwama queen khona ama rook ama piece ama kanjena ke wonke from ibhodini nje uyabona ama rook emakhoneni alandelwa ama knights kuza ama bishop phakathi nendawo khona iqueen neking noma ngabe udlala black noma udlala white ama piece akho mawabuka ehleli ngemuva fanele ame kanje iking iba kanje ke ngithi kuma rook ibapha lapha nendawo between ama rooks bese kuba khona isimo la kuzothiwa iyakhasela khona ngakwazi ukukhasela kwa left noma ka right bese ayashintshana uma ikhasela ngapha izogxuma ihlale kule spot engisibeke ngapha esibovu mayikhasela ngapha kwa njoba ikhasele ngapha uyabona ukuthi selihleli ngakupha ama rook abuya apart nendawo uma ikhasele ka left iza irook ibuya ngaka right wayo uma ikhasele kwa right irook ibuya kwa left wayo kuba kanjalo checkmate mase kuthiwa igame iphelile amarook amabili mayiseme kanje amarook amhlophe eme kwi-king emnyama kanje checkmate kusho ukuthi igame iphelile ngoba le king ayisenayo indlela yokunyakaza igame iphela mangabe iking ehlaselwayo ingasenayo indlela yokunyakaza ila sekuthiwa khona igame iphelile sekuyi-checkmate ke so njalo masidlala sidlalela ukuthi sibeke iking kwisimo sokuthi ayisakwazi ukunyakaza but it's under check. Let's say checkmate. Cela ni like and subscribe ngizoqhubeka sifundisane okuningi. I-chess ilula ku YouTube ni check ku YouTube chess ilula by Siphetho Mawonga. Like and subscribe maningi ama video enizowafunda khona. Siyabonga kakhulu.